Areka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana ugomeje gukurikira Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru abagezweho arimo avugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse tukanitsa cyane ku ntambara ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutaningisha ngo akarere u Rwanda ruherereyemo, ndetse tukaba tuje muri studio ngo twiza amakuru agezweho arimo avugwa muri ano masaha. Tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2024 tukaba tuje kubakira kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Tuvuga ko Kinshasa habaye ubugambanyi bukomeye cyane, abajenerali batangiye guhigwa bukware ko aribo bashobora kuba baragize uruhare muri no kudeta yapfubiye mu maboko ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni mu gihe tunakubwire ko imiryango ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ko haba iperereza karundura, ndetse abapolisi bakuru ndetse n'abasirikare bakuru bose bakirukanwa ngo bitumvikana ukuntu umuntu yaba aturutse hanze y'igihugu akaza gukora kudeta kuri buno ubutaka. Turerekeza i Rwindi naho ntabwo ibintu bimeze neza cyane, abasirikare ba FARDC bongeye kuhakubitirwa ku buryo budasanzwe, ndetse nagoma naho turareba uko byifashe, ntabwo turi buharenze ingohe. Aya makuru yose nari tutabubwire turaje tuyakuramburiye ku buryo bukomeye cyane. Reka ahubwo mbanze ngusabe gukanda subscribe, ukande comment, like ndetse na share kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro wagezeho amakuru agezweho kandi amakuru aba yizewe arimo avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Reka rero twanzikane n'inkuru ya mbere imvuga ko mu mujyi wa Kinshasa kabaye ibijyanye n'ikusanya rusange, twabyita gukusanya abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye gutabwa muri yombi ku bwishi nyuma y'uko kudeta ipfubye ngo hari abasirikare babigizemo uruhare. Abajenerali bari guhigwa bukware kuri ubu ngubu, tugira avuga ko abagera kuri 6 bamaze gufatwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza by'umwihariko mu gisirikare, bamaze gufatwa rero ku buryo budasubirwaho, ndetse bagiye gukomeza gukurikiranwaho ubufatanyacyaha bwakomeje kugenda bunugwanugwa hagati y'abantu bagabo bari bateguye kudeta ndetse na abano bajenerali bakorana na kino gisirikare cya FARDC. Amakuru avuga neza ko bano bajenerali batangiye gutabwa muri yombi mu masaha y'isa sita z'amanywa. Abajenerali bamwe na bamwe batangiye gutabwa muri yombi, kuri bo 5 bamaze gutabwa muri yombi, ndetse barakomeza gukurikiranwa icyaha cy'ubufatanyacyaha. Mu gihe n'ubundi ibi byose biri kuba, bamwe bati iyi ntago yari kudeta ahubwo yari ikinamico yakinwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugira ngo abone uko ahunumanuma abasirikare bose bakekwaho gukorana naye mu 23 yarabuze habahera kugira ngo abate muri yombi ko ngo yari afite amakuru ahagije yo ko hari abasirikare bakora mu gisirikare cya FARDC ndetse imbere indani kandi banakomeye bakorana n'umutwe mu 23 ngo bituma ateguriye kudeta kugira ngo ino byose bize kuba ari nk'umupango. Ariko se koko bakanibaza niba gute kudeta yaba bakajya kurasa ku rugo rw'umuturage ndetse ntibagiye n'umuturage bica. Murabizi ko kudeta ngo yaba ariko bagiye kurasa kwa Viteri Kamere ariho barashe, ntibarashe ku rugo rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse nta nubwo banarashe kuri Presidence se ngo bashaka gufata Viteri Kamere se cyangwa abashaka gufata nde ko kudeta igiye kuba bajya gufata perezida. Bisa naho ari agakino ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakinnye kugira ngo ite muri yombi ndetse inabone uko yikuraho amahanga agomeje kugenda ayereka kayikunda kandi byahe byo kajya. Rero byose byagiye bivugwa, bamwe kurandi ngo baravuga ibyabo ndetse n'abandi kugwabo, ntago wamenya ukuri nyirizina. Gusa amakuru atugira ko nyina abajenerali batangiye gutabwa muri yombi, kandi ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari afite amakuru yuko bano basirikare bakorana naye mu 23 kuri ubu bamaze gutabwa muri yombi ku buryo bukomeye cyane. Ubwo turaza kumenya ese nyirizina batawe muri yombi kubera gukorana naye mu vetura cyangwa se no kubera kugira uruhare cyangwa se no uburankare bwaba bwarakozwe na bano bayobozi kugira ngo bano barwanyi bitwaje intwaro bagaba igitero kuri Presidence. Abandi bakibaza ese no gute igitero cyagabwa n'abantu harimo n'abanyamahanga, dore ko ngo hagaragayemo ko harimo umwongereza ndetse harimo n'umunyamerika baraje gukora kudeta. Ibiro byose bikagaragara ko ari nk'agakino kakinwe na Repubulika ya Demokarasi kugira ngo bivugane abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ari nabyo abanyepolitike bagiye batandukanye bagomeje kugenda basobanura ko ibishobora kuba ari agakino, ndetse bagomeje banavuga ko basaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ngo bamenye niba koko ino kudeta yarabaye cyangwa se ari agakino. Yanavuze ko asaba ko nta muntu yafungwa by'amaherere bakurikije ngo ino kudeta, kuko ngo ishobora kuba ari agakino kakinwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugira ngo yivugane abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
babarizwa kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko n'undi kirana kare bakomeje bataka bavuga ko batizeye umutekano wabo, bakavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane kuba bari gukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bamwe bamaze no guhunga mu mujyi wa Kinshasa. Rero hari ubwoba bwinshi cyane, by'umwihariko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashobora kuza kubafunga ku buryo bw'amaherere. Batangiye gusaba imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibigo bikomeye amahanga yose ko agomba kwita kuri kino kibazo ko ngo gishobora kuza gufata indi ntera. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaza kugenda yica umwe kuri umwe. Ese ubu byaza kurangira bite mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yazana ano maherere agatangira kwivugana bano banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ko n'ubundi ngo arashaka guhindura itegeko nshinga asigare ayobora igihugu wenyine ku buryo kandi burambye? Ari nako tukubwira ko societe civile by'umwihariko ikorera Kinshasa yavuze ko iyi ngiyi ari kudeta. Ibingibi bitaba byumvikana, no bavuze ko bisa naho ari agakino gusa. Bavuze ko niba koko ari kudeta ya nyabwo bakabaye kuba batangiye guta muri yombi abayobozi bose bakomeye, bagata muri yombi abantu bose bakize n'uruhare. By'umwihariko yavuze ko bagomba guta muri yombi abayobozi ba polisi, abayobozi ba gisirikare, bagata muri yombi minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga, bagata muri yombi abakuriye ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka, ngo bagata muri yombi abashinzwe ibyo mu ngendo zo mu kirere, ko ngo ibi byose baba baragiye babigiramo uruhare ku buryo bukomeye cyane. Icyafaridisa cyo cyagabye igitero kuri zino nyeshyamba ze mu Venezuela, ariko ngo kuri ubu ngubu imirwano isa naho yamaze guhindukira, kuko igisirikare cya FARDC nicyo cyatangije kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za M23. Ariko kuri ubu ngubu amakuru y'amatugera avuga ko ingabo za M23 zabashije guhagarika ku buryo bukomeye ibisasu byari byatewe bitewe n'igisirikare cya FARDC. Ariko nanone ku rundi ruhande FARDC nayo irimo irigamba ko yarashe ibisasu karundura ku birindiro by'igisirikare cya M23 muri kano gace ka Ngungu. Gusa nk'uko bimenyerewe abasirikare ba FARDC n'ubundi ni ubusanzwe ku mirongo y'urugamba bakunda guhita bahunga ku buryo bukomeye cyane, ndetse n'ubu ngubu amakuru atugira avuga ko bamwe na bamwe batangiye gukuramo akabo karenge bitewe n'uko M23 iba ifite ibitwaro bikomeye cyane ugereranyije na kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikagaragara ko nyine ibarenzeho ugereranyije n'ibitwaro yagiye ibaka byinshi ku buryo bugiye bukomeye cyane. Rero ngo ngungu igisirikare cya M23 ngo cyahagaritse ibisasu bigera kuri 3 byari birashwe na kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Ngungu. Kuri ubu amakuru avuga ko bitigeze bigera ku butaka M23 birasiye mu kirere, ariko ngo iyo biza kuhagera byari kurimbura ibintu byinshi ndetse bikanangiza iyi nkambi bidasize n'ubuzima bw'abasirikare ba M23. Nubwo nyine zino ntare za Sarangwe zikomeje kugenda zirwana imvura ikagenda ribura agatebo, gusa n'ubundi bakomeje kugenda baca ruhinga inyuma abasirikare bakabagabaho ibitero, ariko n'ubundi kubisubiza inyuma n'ibintu biba biboroheye. Gusa n'ubundi M23 yo ikomeje kugenda ivuga ko bino bitero bimeze nk'ari ibitero suma bikomeza kugabwaho na kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bo baravuga ko bagakwiye gushikama bakajya hamwe bagahurira ku mirongo y'urugamba bakarasana, ko M23 ko ntabwo bifite ndetse n'ibikoresho byose ibifite, nk'uko n'undi yagiye bisahura kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi yagiye isahura byinshi cyane, by'umwihariko ibyo yagiye ifatira Sake muri wa muhanda wa Sake Goma. M23 yahafatiye ibitwaro byinshi cyane mu gihe kandi kigiye kirekire mu buryo bugiye butandukanye, nubwo harimo n'ibyo M23 yagiye ikura mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biguze n'abayobozi bagiye bakomeye. Bigasa naho ngo ari agatego babiteze bakabifata, kumbi ni ubwumvikane bwagiye buba bagafata bino bitwaro. Noneho kuri ubu ngubu baratubwira ko muri kano gace ka Ngungu naho abasirikare ba FARDC nabo bongeye kuhata ibindi bitwaro bagahunga. Urumva ni ibintu M23 ikomeza kugenda ivuga ko kino gisirikare cyamaze gucika intege, noneho by'umwihariko kuba batangiye kugera amajanja na perezida wabo. Urumva ko abasirikare ntabwo babura guhita bacika intege, bikagenda rero bigaragara neza ko M23 nigomeza kwitwara neza runo rugamba izarutsinda ku buryo bukomeye cyane kandi ku buryo bunumvikana. Uretse ko nanone uruhande rumwe kino gisirikare cya FARDC nacyo kigomba kugenda kigamba ko kiri kugarika ku buryo bukomeye abasirikare ba M23, gusa mu gihe societe civile ivuga ko ahubwo kino gisirikare cyica abasivili, ubundi kigenda kigamba ko kishe abarwanyi. Urumva ni bwa bwicanyi bukomeje kugenda bubera muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse buno bwicanyi Sultani Makenga ndetse na Colonel Nanka bakomeje kugenda bavugaho, ndetse banamagana buno bwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa abaturage b'abanyamurenge batuye muri Kivu ya ruguru. Gusa ibi byo bitandukanye n'ibyo leta ya Kinshasa ibitangaza ivuga ko ari abarwanyi ivuganye mu gihe societe civile zikorera muri biriya bice ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye.
byo biba byandika ko kino gisirikare cya FARDC cyarashe mu baturage ndetse kikanabivugana ku buryo buhambaye. Urumva ntabwo kino gisirikare n'ubundi ubwacyo gishobora kujya kurwana ku mirongo y'urugamba ngo kibe cyakura mu nzira y'umuventura. Niyo mpamvu bafata umwanzuro wo kurasa mu baturage kugira ngo bavuge ngo wenda twishe abarwanyi bangana gutya, atese aba barwanyi twabiciye hano na hano, ariko bakibaza niba M23 ubwo ijya kurwana nta nifomu yambaye nk'uko byagiye bigaragara ku mirongo y'urugamba. M23 ifite inifomu ikoresha ku mirongo y'urugamba, ahubwo nyine ikibazo kikibazwa abo barwanyi bavuga ko baba bishe baba batambaye inifomu, baba harimo abakecuru harimo n'abana, nibo barwanyi ba M23. Ibiro byose bikagenda bigaragaza ko igisirikare cya FARDC atari kinyamwuga, kandi ko nyine ubwicanyi bakomeje kugenda babushyira ku ndigo nk'uko byagiye bitangazwa. Ndetse sosiyete sivile ikomeza inahamagarira amahanga guhagarika ndetse no gusaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko yareka ubwicanyi arimo akorera abaturage mu bice bigiye bitandukanye. Nk'ubu ngubu amakuru atuyiraba ko muri Ngungu hakomeje kubera naho ubwicanyi. Kino gisirikare cya FARDC ubwo cyazaga kugaba ibitero kuri M23 ngo cyabanje guhitana abaturage bagera kuri 2. Urumva ni ibintu bitari byiza ugereranyije na kino gisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kivugana abaturage mu bice bigiye bitandukanye. Ibiro byose ngo bigaterwa nuko abaturage bamaze kubona ko igisirikare ari M23 ndetse banabona ko igisirikare cya FARDC ari baringa. Niyo mpamvu ahantu hose batambutse bagenda bavugiriza induru bakabakomera ku buryo bukomeye cyane, ndetse bagahita bakuramo kubarasa cyangwa se no kubakubita ku buryo bukomeye. Aribyo nabyo ni bigenda binengwa na sosiyete sivile ivuga ko batagakwiye gukoresha amarangamutima yabo ku mirongo y'urugamba niba baratsinzwe ahantu hagiye hatandukanye, ndetse bikavuga ko abaturage bakomera babyakira nyine kuko ntabwo ari bo batumye kino gisirikare gitsindwa, ko batsinzwe na M23 pana guhita birara mu baturage ngo bagende babakubita babasahura ibyabo. Urumva ni sosiyete sivile ivuga ko nyine ibingibi atari ikinyamwuga bikorwa na kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nabo ku ruhande rumwe bagenda babihakana, ahubwo n'ibyo byose bakagenda babishinza M23, dore ko umuturage wese yapfuye babishinze M23, iki yose kibe bagashinza M23, kuko wenda uranareba hana kiriya gitero cyagabwe ku itariki 2 Gicurasi cyagabwe mu nkambi ya Mugunga nacyo bagishinjije M23, kandi sosiyete sivile ndetse n'imiryango mpuzamahanga yivugiye ko bino bisasu byagabwe na FDL, kandi n'ubundi niyo yari ifite umushingano kano gace. Urumva naho kano gace kari kayiriye munsi y'umujyi wa Goma, ntago igisirikare cya M23 cyari cyahagere, ariko leta ya Kinshasa yo ikomeza gushinja ko ari M23 ndetse inafatanyije n'u Rwanda. Urumva sosiyete sivile ntabwo iri kumvikana na leta ya Kinshasa ndetse n'imiryango mpuzamahanga, wenda ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'igisirikare cya UN MONUSCO nacyo cyavuze ko bino bisasu byagabwe kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri nkambi ya Mugunga bwagabweho n'abasirikare ba FDL, kuko n'icyahise kinabigaragaza yuko atari M23 yagabye bino bitero, ko itangiye no gucyura impunzi ku buryo bukomeye cyane. Mabizi ko impunzi hafi zose zari ziri muri Goma zaravuye Rucu ndetse na Masisi ahari hatangiriye imirwano, bamaze kubacyura ku buryo bukomeye cyane kugira ngo bakomeze kugenda babungabunga umutekano wabo babegereye. None rero kuri ubu ngubu imirwano n'ubundi yacyakomeza, igisirikare cya FARDC kirajya kugenda cyica abaturage mu bice bigiye bitandukanye biri kuberamo imirwano. Kuri ubu ngubu urumva Ngungu niyo yaritahiwe, abaturage bongeye bahaguye. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo kibishyiramo umwuga. Urumva ko ari ibintu bitameze neza cyane. Reka tuve kuri iyi nkuru twerekeze kuri iyi nkuru ya M23 yakiriye abandi basirikare bashyashya bavuye ku mashuri. M23 ikomeje kugenda n'ubundi yiyubaka mu buryo bugiye bukomeye cyane, haba mu kugenda ifata uduce, haba mu kugenda yakira abanyeshuri baturutse hirya no hino baje kwiga, ndetse ikagenda yakira n'abandi basoje amasomo yabo bakaza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urumva ko ari ibintu byiza. Ni igisirikare cya M23 gikomeje kugenda kiyubaka mu bice bigiye bitandukanye, haba mu gisirikare, haba mu bijyanye n'ubukungu, ndetse haba no mu bijyanye na diplomasi, politike. Hose kino gisirikare nta namwe gisiga inyuma, kigenda kibyubaka ku buryo buhambaye, kuko n'ubundi baragaragaza ko gahunda bafite yo gushinga leta yabo. Urumva nta kintu kimwe bagomba gusiga inyuma kugira ngo babanze barebe ko byose babishyira ku murongo, kugira ngo bazabone uko bashinga igihugu cyabo bazita ngo leta ya Kivu ku buryo bugaragara kandi bunumvikana. Urumva rero iki gisirikare cya M23 niyo mpamvu gikomeje kugenda cyakira abandi bakomando bagiye batandukanye bari kuva mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo baze bafatanye kuri no mirongo y'urugamba. Kandi nabyo ntago wavuga ngo ni bibi, kuko igisirikare cya M23 n'ubundi busanzwe gikomeje kugenda kiyubaka ku buryo buhambaye, by'umwihariko kiri kwakira abasore n'inkumi bari gushaka kwinjira muri kino gisirikare ku buryo buhambaye, kikakira abasirikare batandukanye bari guturuka mu kindi gisirikare, abavuye muri FDL, muri Wazalendo, FARDC ndetse n'abarundi bose ntago bari gusigara inyuma kuko no kubatanye umuriro benshi bahita bakata bakisangira M23. Urumva M23 mu
mu minsi iraza kuzaza kubona ifite igisirikare gihambaye ku rwego rutigeze rubaho. Reba nk'ibitwaro bari kugenda baka igisirikare cya FARDC ibyo bari kugura hirya no hino. Urumva M23 mu minsi iraza kuba ifite igisirikare gihambaye n'undi mu gihe cya iri buze kuba yamaze gushinga leta yayo, nk'uko ibikomeza kugenda binugwanugwa. Amakuru agenda avuga ko gahunda ifite yo gushinga leta yayo. Urumva ni ibintu ntabwo bavuga ngo ni bibi, ntabwo wabigaya. Igisirikare cya M23 kiranakomeye, wenda no ku mirongo y'urugamba biba bigaragara ko M23 ifite gahunda ndende yo kurwana n'urugamba kandi ikarutsinda mu gihe bitandukanye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC kigomba kugenda gikubitirwa ahareba inzega. Urumva ko ni ibintu bimeze nk'aho biropoze, kuko igisirikare cya leta ya Kinshasa cyo gishyize imbere ubwishangi buri gukorerwa abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe veto yo irimo igenda irwana ku burenganzira bwabo nk'uko yakomeje kugenda ibitangaza. Ni mu gihe n'ubundi amahanga akomeje kurebera iby'ino ntambara ndetse n'ubuno bwicanyi. Gusa Colonel Nanka we yagaye cyane ibihugu bigomeje gukorana n'igisirikare ndetse na leta ya Kinshasa, kuko ngo nabo ubwabo bazi neza ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda akorera kuri buno butaka, ngo atumva ukuntu kino gisirikare ndetse ni leta ya Kinshasa bagawe bagihabwa ikaze kugira ngo binjire mu bindi bihugu ndetse banakore n'ibintu bigiye bisanzwe, haba mu ruzinduko uyu Tshisekedi agenda akorera mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko by'i Burayi. Colonel Nanka yarabikaye avuga ko ibingibi bitagakwiye uyu muyobozi wa kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afite mu ntoki amaraso menshi y'abaturage yagiye amenera mu bice bigiye bitandukanye, rero ko bagiye kugenda bamwakira urumva bakaganira, bigaragaza ko bashyigikiye ubuno bwicanyi bukomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero ngushimire, twari tugomeje kubana muri ano makuru yagizwe kuri ano masaha. Reka none ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tukomeze kubana neza cyane ku buryo bukomeye.